Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Mwiriwe mwese abahisemo guteramana natwe kuri no wa mbere tariki 24 z'ukwa gatanu 2021. Izi ni ingingo nkuru. Nyamugigima zibandanya kumvikana igoma mu buseruko bwa Kongo no mu bicungararo yaho nyuma yo gusesa kw'ikirunga ca Nyiragongo mu ijoro ryo kwa gatandatu. Abajejwe intwaro basaba abahatuye kwiyubara. Abaturage bakaba basabwe gukomeza kwigengesera kuko turi muri icyo bita na stade rouge, donc mbese ikimenyetso cy'umutuku, ni ukuvuga ko twese ni ukwicara twiteguye. Ingaruka z'uko gusesa kw'ikirunga Nyiragongo zibonekeje no hakurya mu Rwanda, keretse abahungiye hari n'ivyononekaye. Hano mu mujyi wa Rubavu habonetse umurongo ugabanya umukimo kabiri, hasigara igice cy'iburasirazuba n'igice cy'iburengerazuba, aho uwo murongo wavuye mu birometero birenga 7. Mu yandi makuru, gisirikare cy'u Rwanda gitangaza ko hari abagwanyi b'umuhari FLN ngo bagavye igitero mu ijoro ryakeye baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Bafitiye inyishu za muganga ku bibazo mutunungikira ku kiza ca coronavirus hamwe na yavugwa mu nkino. Hano makuru ahagarikiwe na Florentine Kwizera. Ivyo byose rero ni mukanya nyuma y'incamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino, mushikirizwa na Jacques Niyitegeka, akabashikiriza ariwe muhira mu ntumbero yo kwirinda COVID-19. Leta zimwe z'ibihugu byo mu Burayi zirimo kugira inama ibigo by'indege kutanyuza indege zabyo hejuru y'ikirere cya Belarus nyuma yaho iki gihugu gihagaritse indege yari itwaye umunyamakuru utavuga rumwe n'ubutegetsi. Abategetsi ba Belarus bategetse iyo ndege kugwa ku ngufu mu mujyi wa Minsk ku cyumweru, maze bata muri yombi Roman Protasevich. Bavuga ko bategetse iyo ndege kugwa ngo kubera ko bari bikanze ko ishobora kuba yari yatezwemo igisasu, ariko ngo baza gusanga yari baringa. Igihugu cya Lithuania aho iyo ndege yari yerekeje cyabujije indege zose kunyura hejuru y'ikirere cya Belarus. Swede n'Ubwongereza nabyo byagiriye inama indege gukoresha izindi nzira. Umukuru w'inteko nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Charles Michel yavuze ko ibyabaye hari igikorwa giteye isoni mu rwego mpuzamahanga. Umukuru w'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi OMS yamaganye icyo yise ubusumbane buteye isoni ku bijyanye no kubona inkingo z'indwara ya COVID-19. Avugira mu itangiza ry'inama ngarukamwaka y'inteko rusange y'ubuyobozi bw'iryo shami, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko abakozi bo mu buvuzi, abageze mu zabukuru n'abafite ubuzima buri mu manegeka hirya no hino ku isi ubu bagombye kuba barangije gukingirwa iyo inkingo ziba zarasaranganyijwe ku buryo bungana. Ni inkuru ya Imogen Fox umugezweho na Yvette Kabatesi. Imibare irabigaragaza byose. 75% by'inkingo zose za COVID-19 zoherejwe mu bihugu 10 bikize kurusha ibindi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryifuzaga ko abakozi bo mu nzego z'ubuzima, abasaza n'abandi b'abanyantege nke hose aribo bahabwa iya mbere. Nyamara abaganga bavura abarwayi ba COVID-19 mu bihugu bikenye baracyategereje, mu gihe urubyiruko rufite ubuzima buzira umuze ruriho rukingirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi. Uyu munsi umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yabwiye ibihugu bikize gutanga zimwe mu nkingo zabyo, ndetse asaba ibigo bikora imiti guha iryo shami uburenganzira bwa mbere ku nkingo sha zose. Intego ngo ni ugukingira 10% by'abatuye isi bose kugeza mu kwezi kwa 9 na 30% kugeza mu mpera z'uyu mwaka. Ariko nubwo ibyo byagerwaho, ngo ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi bizaba bigifite intambwe ndende yo gutera.
icyuma umuntu ahuhamo kikamupima indwara ya covid-19 cyabaye cyemejwe by'agateganyo kugira ngo gitangire gukoreshwa muri Singapore. Icyo cyuma gihita gitanga ibisubizo nyuma y'umunota umwe. Igerageza ryerekanye ko gitanga ibisubizo nyabyo ku rugero rwa 90%. Byitezwe ko kigiye gutangira gukoreshwa vuba mu gusuzuma iyi ndwara ku mupaka wa Singapore na Malaysia, ariko kigakoreshwa hamwe n'andi masuzuma abantu basabwa gukorerwa. Ikigo cya Brythonics cyakoze icyo cyuma cyashinzwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza y'igihugu ya Singapore. Isuzuma nyaryo ryakozwe hifashishije ikoranabuhanga risuzuma indwara ya kanseri. Abaturage mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko babonye imirambo y'abantu 5 bishwe no guhumeka ibyuka byangiza ubuzima by'igikoma cy'umuriro cyavuye mu nda y'ikirunga ya Nyiragongo cyarutse ku wa gatandatu. Barimo bagerageza kwambuka amabuye yashonze berekeza mu majyaruguru y'uwo mujyi. Umuntu wa gatandatu yajyanywe mu bitaro afite ibibazo bikomeye byo guhumeka. Mbere yaho hari abantu 2 babonetse bahiye barapfa. Nubwo bwose icyo gikoma cy'umuriro cyavuye mu kirunga cya Nyiragongo cyahagaze hafi neza y'umujyi wa Goma, imiryango ifasha abari mu kaga iravuga ko hari amazu atari munsi ya 600 yangiritse. Muri uyu mujyi haracyari icyoba kubera imitingito myinshi ikurikira iruka ry'ikirunga. Umukuru w'urwego rwa ONU rushinzwe gukurikirana ingufu za nucleaire ku isi Rafael Grossi yavuze ko urwego ashinzwe na Iran bemeranije kongerera igihe kingana n'ukwezi amasezerano yo gukurikiranira hafi ibikorwa bya Iran mu rwego rw'ingufu za nucleaire. Aya masezerano y'amezi 3 yashyizweho umukono mu kwezi kwa 2 nyuma yaho Iran igabanirije ubufatanye bwayo n'urwo rwego. Ni inkuru ya Bethany Bell mugezweho na Victoria Uwonkunda. Bwana Grossi yavuze ko uwo mwumvikano ugamije kuziba icyuho muri gahunda yo gukurikiranira hafi ibikorwa by'ingufu za nucleaire bya Iran no kugira ngo amahanga adafunga amaso burundu. Aya masezerano yo kongera igihe hagati ya Iran n'urwego rwa ONU rushinzwe ingufu za nucleaire ni kamara cyane kubera ko ahaye abashinzwe diplomasi igihe kugira ngo barebe niba bashobora kuramira amasezerano yo mu rwego rwa nucleaire Iran yagiranye n'ibihugu bikomeye muri 2015 ariko agatangira gusambuka muri 2018 igihe Amerika yavagamo maze kongera gufatira Iran ibihano. Ivien ubu hakomeje ibiganiro bigamije kugarura Amerika muri ayo masezerano no kuvaniraho Iran ibihano. Kugezwa imbere bwa mbere y'urukiko kwa Aung San Suu Kyi kuva aho havaniwe ku butegetsi muri Myanmar byerekanywe kuri televiziyo ya leta. Yabonetse hicaranye n'abandi bantu 2 bareganwa hamwe yambaye agapfukamunwa. Abapolisi 2 bari bahagaze inyuma ye. Urubanza rw'uyu munsi ntabwo rubanda cyangwa abanyamakuru bari bemerewe kurwitabira. Mbere yaho yemerewe ku nshuro ya mbere kubonana n'abamwunganira mu mategeko. Umwe yavuze ko ubuzima bwe bumeze neza haba ku mubiri cyangwa mu mitekerereze. Bikekwa ko azi ibintu bikeya cyane ku bimaze kuba muri Myanmar kuva aho igisirikare gifatiye ubutegetsi maze kikamufunga mu kwezi kwa 2. Robert arakoze Jacques Nitegeka. Tasubiye kubaha mwiriwe kano makuru tuyahere mu mujyi wa Goma mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu batari bake ubu batagira aho bakika umusaya nyuma yo gusesa kw'ikirunga ca Nyiragongo kwabaye kwa gatandatu. Abajejwe intwaro bavuga yuko bariko baragerageza kuraba ingene boronderera abateshejwe izabo aho boba barabaye. Mu gihe yacumvikana Nyamugigima bahanura abanyagihugu ba Goma no mu micungararo yaho kuguma bagavye. Umushikiranganje ajeje umutekano muri Kivu ya ruguru Jean Bosco Sebishimbo yambariye uko vyifashe nico leta iri kwirakora. Twatakaje abantu 15 yo kuba kuvuga ngo ingamba zafashwe mbere arubwo abo bantu bose batagombye gupfa. None kuri ubu mu buryo bwihutirwa kuko hari benshi amazu yabo yafukiriwe ni gusesa kw'ikirunga badafisa aho bakika umusaya, ubu abantu nk'abo mu maguru masha mugiye kubafasha gute? Reka nkubwire ko mu kanya gahise hari agatsinda guverinoma y'Kinshasa ibashije kohereza karimo ndetse n'uwari usanzwe akuriye Nord Kivu Julien Paluku
baje ari nka barindwi kugira ngo baze kureka ese ni ingorane ki ni igiki leta yakora kugira ngo abo baturage abo bavandimwe bacu bongere basubire mu buzima bwiza, kuko ubu ngubu bari mu miryango, ni ukuvuga bacumbikiwe na bagenzi babo, ariko ubwo leta yohereje inkunga, ni ukuvuga ko hari ibyo twita za site zamaze guteganwa twita Don Bosco iri bugufi aho bari batuye, ni ukuvuga harabaho amazu y'agateganyo, ibyo bita abri provisoire, turindiye yuko aho bari batuye haba neza bakazahasubira. Ubu ko bavuga ngo baza barumva yindi mitingito nyamugigima ngo biriko biraba, ubu ikibizeza yuko iki kirunga kidashobora gusesa kandi ni iki? Ndakubwira munyamakuru, na n'ubu turimo tuvugana, ni mu rugo iwanje, turatambutse ukomeye, mbese turafite igihunga cyinshi, ariko nta kundi twabigenza, ni iwacu. Muri make ibyo twababwira ni uko ibijaniranye no kuvuga ngo ikirunga kirongera kiruke, abahanga bariya bahoveje barimo bakurikirana, turi kuvugana buri masaha abiri, ngewe ndi kuvugana nabo, bakaba bavuga ko hari ibyo bita ngo ni fissure, sinzi niba nabyita ngo iki mu Kinyarwanda, ugusaduka kw'isi. Gusaduka kw'isi barimo bagenda bavumbura cyane cyane mu bice bijaniranye n'igice twita centre ville Goma. Abaturage bakaba basabwe gukomeza kwigengesera, kuko turi muri icyo bita stade rouge, donc mbese ikimenyetso cy'umutuku, ni ukuvuga ko twese ni ukwicara twiteguye kandi tukomeza gukurikira amaradiyo kugira ngo tumenye gahunda ukuri irimo igenda. Ushikiranganje ajejwe mu mutekano muri Kivu ya ruguru Jean Bosco Sebishimbo. Izo ngaruka rero za nyamugigima kubera ikirunga ca Nyiragongo casheshe zashitse no mu muji wa Rubavu mu Rwanda, kiretse rero kwakira abanyekongo bavuye Goma bakahungira, n'abahatuye bafise ubwoba kubera nyamugigima canke imitingito baguma bumva ku buryo batinya kuja mu mazu. Navuganye n'umunyamakuru Patrick Maisha ari i Rubavu, atangura ambwira ingene vyifashe muri uwo muji. Ubuzima ntago burasubirana neza, kuko n'ubu ngubu haracyari imitingito imaze kwangiza ibintu byinshi, imitingito yahejeje abantu mu mago yabo ku buryo nta muntu urimo kujya mu nzu, abantu benshi bari kwibera hanze kubera imitingito. Iyo mitingito canke nyamugigima mwatanguye kuyumva ryari? Ikirunga cyatangiye kuruka kwa gatandatu ku masaha ya saa moya. Kuva iryo joro ryose ikirunga kiruka, nta mitingito yigeze yumvikana, ahubwo umutingito wa mbere wumvikanye mu ijoro ryo kwa gatandatu bishira ku cyumweru. Icyo gihe nibwo hatangiye kumva imitingito idakanganye, ariko ejo ku cyumweru ikomeza gukubita hirya no hino, haba mu mujyi wa Goma, haba mu karere ka Rubavu. Uyu munsi nibwo haje kugaragara imitingito ikomeye cyane, nk'uko ubuyobozi bwagiye bubitangaza, bikaba byatangajwe na Minisita Gatabazi Jean Marie Vianney, ni Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'u Rwanda, wari wanagiriye uruzinduko muri aka karere aza kureba ibyangijwe n'iyi mitingito. Aho i Rubavu hari abavuye Kongo bo barahungiye? Ikirunga kikiruka, abakongomani baje mu Rwanda bari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 nk'uko byatangajwe n'abategetsi bo mu Rwanda. Ejo ku cyumweru benshi basubiye iwabo ubwo babonaga yuko ikirunga kimaze gucogora, ariko hari abaturage bamwe na bamwe banze gusubira iwabo bavuga bati hariyo imitingito, wenda ejo gishobora kongera kikaruka. Hari n'abandi baje muri iki gitondo. Minisitiri Jean Marie Vianney Gatabazi yatangaje yuko abo baturage kuri ubu bamaze kugera kuri 330, bakaba bari mu murenge wa Busasamana. Hongeye ku mitingito ndetse bamwe banasanze iwabo haragiye hajyamo abira bikoma byavuye mu birunga, byabaye ngombwa ko bagaruka mu Rwanda. Ujye usanga hari abasaga 300 bakiri hano iwacu mu Rwanda. Turi gukorana na Minisiteri ishinzwe ubutabazi kugira ngo babagereho babafashe, kuko bakeneye kubona ibyo barya, bakeneye kubona aho barara n'ibyo biyorosa, n'ibafasha kugira ngo batagira ubuzima bubi.
ariko minisiteri y'ubutabazi irabyiteguye bari mu nzira kugira ngo bare ibyo bafasha hagati aho akarere nako karabakiriye kugira ngo bagire umutekano kugira ngo ubone naho bahengetse umusaya. Uraba ivyononekaye bingana gute? Hano mu mujyi wa Rubavu habonetse umurongo ugabanya umukimo kabiri, hasigara igice cy'iburasirazuba n'igice cy'iburengerazuba, aho uwo murongo wavuye mu birometero birenga 7 uragenda uva ahitwa mu murenge wa Rubavu uramanuka wangiza imihanda nka kaburimbo, amazu y'abaturage, amashuri, ukomeza ugana mu Kivu. Benshi bakaba bagize ubwoba bw'uwo murongo, bo bavuga yuko watangiye ari akantu gatoya, ariko ubu ngubu uri kugenda waguka ku buryo abaturage bagize ubwoba bwo gusubira mu mazu yangijwe n'iyo mirongo. None ubu hagiye gukurikira iki? Abashinzwe inzego hari icyo bavuga? Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yategetse ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ko bugomba gushaka aho bari abaturage bajya, noneho bakabakodeshereza amazu cyangwa se bakabashakira ahantu bajya mu gihe cy'amezi 2, noneho icyo gihe bazaba bamaze kureba aho biri kwerekeza, byibuze nabo bazongere basane inzu zabo. Munyamakuru Patrick Maisha twavuganye ari i Rubavu. Ubu n'igihe cy'isaha 1:15 Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ni BBC Gahuza Miryango, mudukurikirana muciye ku rubuga rwacu bbcgahuza.com, kuri Facebook muratubona ikibiriraho, cyo kimwe n'abari mu bumanuko bwa Uganda baratwumva kuri Radio Kisoro FM. BBC Gahuza Miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Eka tubandanirize mu Rwanda, aho igisirikare cy'ico gihugu cyatangaje yuko cyasubije inyuma igitero cy'abagwanyi b'umutwe wa FLN bari bagavye ku butaka bw'u Rwanda. Itangazo ryasohowe n'igisirikare rivuga yuko 2 mu bateye bishwe, abandi bagahungira mu Burundi, aho mugemeza yuko ngo bateye bava. Kiretse abapfuye, haranavugwa bimwe mu bikoresho bya gisirikare byafashwe. Ikigali ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Itangazo rigufi ry'igisirikare cy'u Rwanda rivuga ko igitero cyamaze iminota 20 cyagabwe mu ijoro ryakeye n'abarwanyi ba FLN mu gace ka Bweyeye mu majyepfo y'igihugu hafi y'umupaka u Rwanda rusangiye n'u Burundi. Aba barwanyi batavuzwe umubare ngo bateye baturuka muri komini ya Mabayi y'u Burundi banyuze mu mugezi wa Ruhwa, ngo bashoboye kwinjira bagera nko muri metero 100 ku butaka bw'u Rwanda mbere yo gusubizwa inyuma, ndetse 2 muri bo bakasiga ubuzima. Mu bikoresho bya gisirikare itangazo rivuga ko byafashwe harimo imbunda imwe, amasasu na radio y'itumanaho, ngo hanafashwe kandi impuzankano 2 z'igisirikare cy'u Burundi. Amashusho yagaragajwe n'ibinyamakuru bya hano imbere mu gihugu yerekanye bimwe mu bikoresho bivugwa ko byafatanywe abarwanyi, ariko ntibyoroshye kugenzura neza ukuri kw'ibi bivugwa. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda ryashoje rivuga ko abateye bahunze basubira ku butaka bw'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira, aho rivuga ko bafite ibirindiro. Hari hashize iminsi ibitero bivuga ko ari bya FLN bitumvikana, nyuma y'aho bamwe mu bari abayobozi bayo bafatiwe ndetse bakajyanwa mu nkiko z'u Rwanda. Mu bafashwe harimo Major Calixte Nsabimana Sankara wemereye urukiko ko yari umuvugizi w'aba barwanyi, ariko agahakana uruhare mu bwicanyi buregwa aba barwanyi ku butaka bw'u Rwanda. Sengimana Harimane nawe wabaye umuvugizi w'uyu mutwe yarafashwe, ndetse nawe akaba akurikiranwe mu rukiko. Abaregwa bakurikiranyweho kuba muri uyu mutwe ni 21, benshi bakaba bemera ko bafite aho bahuriye n'uyu mutwe, ariko bakavuga ko batigeze bawumenya nk'umutwe w'iterabwoba nk'uko bivugwa n'ubushinjacyaha. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Turacagerageza kumenya ico uruhande rw'u Burundi ruvuga kuri ico gitero. Nkuko busanzwe mu bimenyereye buri minsi ya mbere n'iya gatatu, muganga Leonard Uwaye akora mu Faransa arasubiza ku bibazo muturungikira ku kiza ca coronavirus. Uno munsi arasubiza ku kibazo c'uwitwa Pacheco Jerome, yabajije ati ese umuntu afashe urukingo rwa COVID kandi ayigwaye ariko atavyarazi hoba hari ingaruka? Umviriza inyishu ya muganga Nduwayo. Ubundi mbere yo gukingira umuntu tubanza kumubaza niba yarafashwe na COVID-19 mu mezi 3 ahera, kuvuga test RT-PCR positive yemeza ko yafashwe koko n'iyo virus. Tunamubaza niba nta rundi rukingo yahawe
mu cyumweru gishize. Abayifashe bategereza ubundi hagati y'amezi 3 n'amezi 6 mbere yo gukingirwa. Tunabaha n'urukingo rumwe kuko iyo bafashwe na coronavirus baba bafite ubudahangarwa ariko budahagije. Urukingo rero rubongerera ubudahangarwa buhagije. Iyo rero umuntu akingiwe kandi yarahuye na SARS-CoV ya kabiri itera indwara ya COVID-19 ariko atabizi, ubundi nta ngaruka yagombye kugira. Bamwe nta nubwo bagira abasirikare barinda umubiri za antikoro, ubundi rero nta ngaruka zagombye kuboneka. Ubundi kuri watabimenye mumuteza ibiri nk'uko bisanzwe naho nyene nta kibazo. Erega ya coronavirus hari ibintu tuzi, hari n'ibindi tutazi. Nk'ubu tuzi neza ko nk'umuntu wayifashe ariko ntamenye ko yayifashe nta budahangarwa buhagije bafite, ariko rero biri mu urwo rushinge noneho bikamwongerera ubudahangarwa, nuko nta kibazo bigombye kugira. Gusa nuko bari abasirikare nyine bita za antikoro nta nubwo tuzi igihe baratangira kuza mu mubiri, ni hagati y'icyumweru wafashwe cyangwa se ibyumweru bitatu, kandi ntabwo tuzi n'umubare w'abo basirikare uko babangana. Icyo tuzi nuko iyo umuntu yarwaye COVID-19 ikamuzahaza birajya mu bitaro akagira ubusonga cyangwa akagira izindi ngorane mu mubiri, bo bakunze kugira abo basirikare. Naho bariya bayifashe ariko ntibayimenye rwose nta ngorane bagombye kugira, ahubwo abo ngabo kuko tuba tutarizi tubatera inshinge ebyiri zira za Pfizer cyangwa za Moderna cyangwa za AstraZeneca cyangwa se Johnson. Iyo ni urukingo rumwe gusa. Nk'uko uvuze ati hari ibyo mutaramenya kugira umuntu avuga ati yikingire canke yirinde ivyago ivyo ari byo byose, nk'umuntu atigeze yerekana ibimenyetso, ubwo umuntu niyo vuga ko ivyiza yobanza kwipimisha canke bagapima ko atazanye za antikoro mu mubiri imbere yuko yiteza urushinge. Hari ababikora bakora nyine ibyo bita seroloji nyine kugira ngo barebe niba bafite za antikoro. Nyine iyo zifite icyo gihe nyine tugutera urushinge rumwe. Ariko rero izo za seroloji z'ubu ngubu rwose mu bihugu byose byo ku isi no mu bihugu bikomeye ari Ubufaransa cyangwa na Amerika cyangwa aho ngaho mu Bwongereza, ibyo bita mu Gifaransa ngo reactif ntabwo zizewe. Ku buryo rero bashobora kuvuma nk'umuntu noneho bagasanga nta antikoro afite kandi wenda yarahuye na virusi. Ibyo bya seroloji ntabwo tubikora, tureba niba umuntu afite virusi. Donc ndavuga iriya test PCR niyo dukoresha, ntabwo dukora ntuza bya test antigenique cyangwa za test serologique yo gukingira. Donc wafashwe rero atabizi, uwo nguwo nyine tumukingira inshuro ebyiri rwose nta kibazo, kandi kugeza ubu nta ngorane twabonye. Arakoze muganga Leonard Nduwayo kuri izo nyisho ku bibazo vya coronavirus muturungikira. Kuba bagifise ibibazo bashaka kubaza bandanya mutwandikira muje ku rubuga rwacu rwa Facebook, muje ku butumwa message mutwandikire uko bizoshoboka kose tuzoza turabimushikiriza ibibazo hanyuma bibasubize. Reka imbere yo kubandanya turarikire urunana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ibi ni bikisa kandi Kankwanzi karama niyo niko kuri rurarizwa ni ndeka rwose wabaye gise cyakora ndashimira Imana gusa nta kindi. Hari kuri sijanora gushimira Imana nibyo bitumurira se Kankwa. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero kuwa kabiri nimuze mutangwe kunaho makanya Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro cy'inkino. Imikino kuri BBC yahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri iki kiganiro cyacu. Duhere mu mukino wa basketball mu irushanwa rya Basketball Africa League ribera i Kigali mu Rwanda. Ikipe ya Zamalek imwe muri 12 ziri i Kigali yarayitsinze AS Douane yo muri Senegal ku manota 86 kuri 62, bityo ihita inabona itike yo kujya muri kimwe cya kane kirangiza. Ni umukino wihariwe na Zamalek kuko mu duce twose tune iyi kipe yo mu Misiri ariyo yaturangizaga iyoboye. Muri iri tsinda Zamalek iri ku mwanya wa kabiri inyuma ya Ferroviario do Maputo yo muri Mozambique ya mbere, nayo yamaze kubona itike ya kimwe cya kane. Andi makipe yabonye itike harimo Patriots yo mu Rwanda ndetse na US Monastir yo muri Tunisia.
tukiri mu Rwanda mu mupira w'amaguru amakipe 8 yatsindiye kwinjira mu cyiciro kizigomba kwishakamo izatwara igikombe cya shampiyona ku munsi w'ejo yatangiye imikino yayo. AS Kigali yihereranye Rayon Sport yitsinda ibitego 3-1. Ikipe ya APR FC yo yatsinze Espoir igitego 1-0. Muri iyi mikino yakinwe ku buryo budasanzwe mu makipe agomba kurwana no kutamanuka. Ikipe ya Musanze yirukanye umutoza wayo Innocence Ninga nyuma yo gutsindwa na Gasogi ibitego 4-1. Muri iyi mikino kandi Gorilla yatsinze Etincelle ibitego 4-2. Turacyari mu mupira w'amaguru ariko noneho ku mugabane w'Uburayi ku munsi wa nyuma wa shampiyona zikomeye. Bamwe bishimye abandi barababara ndetse hari n'abatunguranye ku munota wa nyuma. Ikipe ya Lille yo mu France yakoze ibyo benshi batigeze bayitekerezaho muri iyi myaka ya vuba aha. Niyo yegukanye igikombe cya shampiyona cyari kimaze igihe cyarihariwe na Paris Saint-Germain. Kugira ngo Paris igubane igikombe cyayo byayisabaga gutsinda Brest ariko Lille nayo ntishobore gutsinda Angers. Buri ruhande ariko rwakoze ibyari mu bushozi bwarwo. Lille itsinda Angers ibitego 2-1 ihita yegukana igikombe n'amanota 83. Paris Saint-Germain nayo yakoze ibyo yasabwaga itsinda Brest ibitego 2-0 ariko ibura inota rimwe ngo ishyikire Lille. Mu Bwongereza naho byari umunezero mu ikipe ya Liverpool yashoboye kubona itike ya Champions League nyuma gutsinda Crystal Palace ikarangiza ku mwanya wa gatatu. Sergio Aguero byamaze kwemezwa ko atazakomezanya na Manchester City nawe yasezeye neza atsindira ikipe ye ibitego 2-5. Manchester City yanyagiye Everton. Ku munsi wa nyuma Leicester City yatunguwe itsindwa na Tottenham ibitego 4-2 ndetse ihita itakaza umwanya wa 4 wahise wifatirwa na Chelsea nubwo nayo yari yatsinzwe na Aston Villa. Indi kipe yashoje neza ni Juventus yo mu Butaliyani yashoboye kubona umwanya wa 4 uyemerera gukina Champions League nyuma yo kunyagira Bologna ibitego 4-1. Hari hashize iminsi ikipe ya Cristiano Ronaldo yitwara nabi cyane ndetse hari abari batangiye kwemeza ko bizayigora gukina igikombe cy'Uburayi. Muri Espagne ho Luis Suarez yeretse FC Barcelona ko yahubutse imurekura afasha Atletico de Madrid kwegukana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Iki nacyo ni igikombe cyategereje umunsi wa nyuma kugira ngo kibone nyiracyo. Mu gihe Barcelona yari yaramaze gukura amaso kuri iki gikombe byose byari bigishoboka kuri Atletico na Real Madrid. Real yasengaga ngo Atletico itakaze kuri Valladolid ariko birangira bitabaye. Luis Suarez ni umwe mu batsindiye Atletico itahana intsinzi. Real nayo yatsinze Villarreal ibitego 2-1 ariko ntacyo byayifashije kuko yarangije umwaka iri ku mwanya wa 2. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe. Ikiganiro cyacu natugisoreje mu gijoro ryiza. General Jean Claude Mwambutsa. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Reka imbere ko dusezerana subire makanya Jacques Nitegeka abibutse amwemwe mu yavugwa hirya no hino. Leta zimwe z'ibihugu byo mu Burayi zirimo kugira inama ibigo by'indege kutanyuza indege zabyo hejuru y'ikirere cya Belarus nyuma yaho iki gihugu gihagaritse indege yari itwaye umunyamakuru utavuga rumwe n'ubutegetsi. Abategetsi ba Belarus bategetse iyo ndege kugwa ku ngufu mu mujyi wa Minsk ku cyumweru maze bata muri yombi Roman Protasevich. Bavuga ko bategetse iyo ndege kugwa kubera ko bari bikanze ko ishobora kuba yari yatezwemo igisasu ariko ngo baza gusanga yari baringa. Umukuru w'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi OMS yamaganye icyo yise ubusumbane buteye isoni ku bijyanye no kubona inkingo z'indwara ya COVID-19. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko abakoze mu buvuzi, abageze mu zabukuru n'abafite ubuzima buri mu manegeka hirya no hino ku isi ubu bagombye kuba barangije gukingirwa iyo inkingo ziba zarasaranganyijwe ku buryo bungana. Abaturage b'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko babonye imirambo y'abantu 5 bishwe no guhumeka ibyuka byangiza ubuzima by'igikoma cy'umuriro cyavuye mu nda y'ikirunga cya Nyiragongo cyarutse ku wa 6. Naho icyuma umuntu ahuhamo kikamupima indwara ya COVID-19 cyabaye cyemejwe by'agateganyo kugira ngo gitangire gukoreshwa muri Singapore. Robert.
urakoze Jacques Niyitegeka. Mu Rwanda na igisirikare kivuga yuko cafubije igitero c'abagwanyi b'umuhari FLN bari batenga bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Twatugerageza kumenya ico uruhande rw'Urundi rubivuga ko n'amakuru yaragarikiwe na Florentine Kwizera. Mwakoze mwese kudukurikirana na ubutaha amakuru mushobora kubandanya mwumviriza ku rubuga rwacu bbcgahuza.com mukanayatora kuri podcast. Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango ivugira Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Mwiriwe mwese abahisemo guteramana natwe kuri no wa mbere tariki 24 z'ukwa gatanu 2021. Izi ni ingingo nkuru. Nyamugigima zibandanya kumvikana igoma mu buseruko bwa Kongo no mu bicungararo yaho nyuma yo gusesa kw'ikirunga ca Nyiragongo mu ijoro ryo kwa gatandatu. Abajejwe intwaro basaba abahatuye kwiyubara. Abaturage bakaba basabwe gukomeza kwigengesera kuko turi muri icyo bita na stade rouge, donc mbese ikimenyetso cy'umutuku, ni ukuvuga ko twese ni ukwicara twiteguye. Ingaruka z'uko gusesa kw'ikirunga Nyiragongo zibonekeje no hakurya mu Rwanda, keretse abahungiye hari n'ivyononekaye. Hano mu mujyi wa Rubavu habonetse umurongo ugabanya umukimo kabiri, hasigara igice cy'iburasirazuba n'igice cy'iburengerazuba, aho uwo murongo wavuye mu birometero birenga 7. Mu yandi makuru, gisirikare cy'u Rwanda gitangaza ko hari abagwanyi b'umuhari FLN ngo bagavye igitero mu ijoro ryakeye baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Tubafitiye inyishu za muganga ku bibazo muturungikira ku kiza ca coronavirus hamwe na yavugwa mu nkino. Hano makuru ahagarikiwe na Florentine Kwizera. Ivyo byose rero ni mukanya nyuma y'incamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino, mushikirizwa na Jacques Niyitegeka, akabashikiriza ariwe muhira mu ntumbero yo kwirinda COVID-19. Leta zimwe z'ibihugu byo mu Burayi zirimo kugira inama ibigo by'indege kutanyuza indege zabyo hejuru y'ikirere cya Belarus nyuma yaho iki gihugu gihagaritse indege yari itwaye umunyamakuru utavuga rumwe n'ubutegetsi. Abategetsi ba Belarus bategetse iyo ndege kugwa ku ngufu mu mujyi wa Minsk ku cyumweru, maze bata muri yombi Roman Protasevich. Bavuga ko bategetse iyo ndege kugwa ngo kubera ko bari bikanze ko ishobora kuba yari yatezwemo igisasu, ariko ngo baza gusanga yari baringa. Igihugu cya Lithuania aho iyo ndege yari yerekeje cyabujije indege zose kunyura hejuru y'ikirere cya Belarus. Swede n'Ubwongereza nabyo byagiriye inama indege gukoresha izindi nzira. Umukuru w'inteko nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Charles Michel yavuze ko ibyabaye hari igikorwa giteye isoni mu rwego mpuzamahanga. Umukuru w'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi OMS yamaganye icyo yise ubusumbane buteye isoni ku bijyanye no kubona inkingo z'indwara ya COVID-19. Avugira mu itangiza ry'inama ngarukamwaka y'inteko rusange y'ubuyobozi bw'iryo shami, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko abakozi bo mu buvuzi, abageze mu zabukuru n'abafite ubuzima buri mu manegeka hirya no hino ku isi ubu bagombye kuba barangije gukingirwa iyo inkingo ziba zarasaranganyijwe ku buryo bungana. Ni inkuru ya Imogen Fox umugezweho na Yvette Kabatesi. Imibare irabigaragaza byose.
75% by'inkingo zose za COVID-19 zoherejwe mu bihugu 10 bikize kurusha ibindi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryifuzaga ko abakozi bo mu nzego z'ubuzima, abasaza n'abandi b'abanyantege nke hose aribo bahabwa iya mbere. Nyamara abaganga bavura abarwayi ba COVID-19 mu bihugu bikenye baracyategereje, mu gihe urubyiruko rufite ubuzima buzira umuze ruriho rukingirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi. Uyu munsi umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yabwiye ibihugu bikize gutanga zimwe mu nkingo zabyo, ndetse asaba ibigo bikora imiti guha iryo shami uburenganzira bwa mbere ku nkingo sha zose. Intego ngo ni ugukingira 10% by'abatuye isi bose kugeza mu kwezi kwa 9 na 30% kugeza mu mpera z'uyu mwaka. Ariko nubwo ibyo byagerwaho, ngo ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi bizaba bigifite intambwe ndende yo gutera. Icyuma umuntu ahuhamo kikamupima indwara ya COVID-19 cyabaye cyemejwe by'agateganyo kugira ngo gitangire gukoreshwa muri Singapore. Icyo cyuma gihita gitanga ibisubizo nyuma y'umunota umwe. Igerageza ryerekanye ko gitanga ibisubizo nyabyo ku rugero rwa 90%. Byitezwe ko kigiye gutangira gukoreshwa vuba mu gusuzuma iyi ndwara ku mupaka wa Singapore na Malaysia, ariko kigakoreshwa hamwe n'andi masuzuma abantu basabwa gukorerwa. Ikigo cya Brythonics cyakoze icyo cyuma cyashinzwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza y'igihugu ya Singapore. Isuzuma nyaryo ryakozwe hifashishije ikoranabuhanga risuzuma indwara ya kanseri. Abaturage mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko babonye imirambo y'abantu 5 bishwe no guhumeka ibyuka byangiza ubuzima by'igikoma cy'umuriro cyavuye mu nda y'ikirunga ya Nyiragongo cyarutse ku wa 6. Barimo bagerageza kwambuka amabuye yashonze berekeza mu majyaruguru y'uwo mujyi. Umuntu wa 6 yajyanywe mu bitaro afite ibibazo bikomeye byo guhumeka. Mbere yaho hari abantu 2 babonetse bahiye barapfa. Nubwo bwose icyo gikoma cy'umuriro cyavuye mu kirunga cya Nyiragongo cyahagaze hafi neza y'umujyi wa Goma, imiryango ifasha abari mu kaga iravuga ko hari amazu atari munsi ya 600 yangiritse. Muri uyu mujyi haracyari icyoba kubera imitingito myinshi ikurikira iruka ry'ikirunga. Umukuru w'urwego rwa ONU rushinzwe gukurikirana ingufu za nucleaire ku isi Rafael Grossi yavuze ko urwego ashinzwe na Iran bemeranije kongerera igihe kingana n'ukwezi amasezerano yo gukurikiranira hafi ibikorwa bya Iran mu rwego rw'ingufu za nucleaire. Aya masezerano y'amezi 3 yashyizweho umukono mu kwezi kwa 2 nyuma yaho Iran igabanirije ubufatanye bwayo n'urwo rwego. Ni inkuru ya Bethany Bell mugezweho na Victoria Uwonkunda. Bwana Grossi yavuze ko uwo mwumvikano ugamije kuziba icyuho muri gahunda yo gukurikiranira hafi ibikorwa by'ingufu za nucleaire bya Iran no kugira ngo amahanga adafunga amaso burundu. Aya masezerano yo kongera igihe hagati ya Iran n'urwego rwa ONU rushinzwe ingufu za nucleaire ni kamara cyane kubera ko ahaye abashinzwe diplomasi igihe kugira ngo barebe niba bashobora kuramira amasezerano yo mu rwego rwa nucleaire Iran yagiranye n'ibihugu bikomeye muri 2015 ariko agatangira gusambuka muri 2018 igihe Amerika yavagamo maze kongera gufatira Iran ibihano. Ivien ubu hakomeje ibiganiro bigamije kugarura Amerika muri ayo masezerano no kuvanira Iran ibihano. Kugezwa imbere bwa mbere y'urukiko kwa Aung San Suu Kyi kuva aho havaniwe ku butegetsi muri Myanmar byerekanywe kuri televiziyo ya leta. Yabonetse hicaranye n'abandi bantu 2 bareganwa hamwe yambaye agapfukamunwa. Abapolisi 2 bari bahagaze inyuma ye. Urubanza rw'uyu munsi ntabwo rubanda cyangwa abanyamakuru bari bemerewe kurwitabira. Mbere yaho yemerewe ku nshuro ya mbere kubonana n'abamwunganira mu mategeko. Umwe yavuze ko ubuzima bwe bumeze neza haba ku mubiri cyangwa mu mitekerereze. Bikekwa ko azi ibintu bikeya cyane ku bimaze kuba muri Myanmar kuva aho igisirikare gifatiye ubutegetsi maze kikamufunga mu kwezi kwa 2. Robert arakoze Jacques Nitegeka.
Tasubiye kubaha mwiriwe kano makuru tuyahere mu muji wa Goma mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo, aho abantu batari bake ubu batagira aho bakika umusaya nyuma yo gusesa kw'ikirunga ca Nyiragongo kwabaye kwa gatandatu. Abajejwe intwaro bavuga yuko bariko baragerageza kuraba ingene boronderera abateshejwe izabo aho boba barabaye. Mu gihe yacumvikana Nyamugigima bahanura abanyagihugu ba Goma no mu micungararo yaho kuguma bagavye. Umushikiranganje ajeje umutekano muri Kivu ya ruguru Jean Bosco Sebishimbo yambariye uko vyifashe nico leta iriko irakora. Twatakaje abantu 15 yo kuba kuvuga ngo ingamba zafashwe mbere arubwo abo bantu bose batagombye gupfa. None kuri ubu mu buryo bwihutirwa kuko hari benshi amazu yabo yafukiriwe ni gusesa kw'ikirunga badafisa aho bakika umusaya, ubu abantu nk'abo mu maguru masha mugiye kubafasha gute? Reka nkubwire ko mu kanya gahise hari agatsinda guverinoma y'Kinshasa ibashije kohereza karimo ndetse n'uwari usanzwe akuriye Nord Kivu Julien Paluku, baje ari nka barindwi kugira ngo baze kureka ese n'ingorane n'igiki leta yakora kugira ngo abo baturage abo bavandimwe bacu bongere basubire mu buzima bwiza, kuko ubu ngubu bari mu miryango, ni ukuvuga bacumbikiwe na bagenzi babo, ariko leta yohereje inkunga, ni ukuvuga ko hari ibyo twita za site zamaze guteganwa kita Don Bosco iri bugufi aho bari batuye, ni ukuvuga harabaho amazu y'agateganyo ibyo bita abri provisoire, turindiye yuko aho bari batuye haba neza bakazahasubira. Ubu ko bavuga ngo baza barumva yindi mitingito Nyamugigima ngo biriko biraba, ubu ikibizeza yuko iki kirunga kidashobora gusesa kandi niki? Ndakubwira munyamakuru, na n'ubu turimo tuvugana ndi mu rugi wanje ingitura tambutse ukomeye, mbese turafite igihunga cyinshi ariko nta kundi twabigenza ni wacu. Muri make ibyo twababwira nuko ibijaniranye no kutanga ikirunga kirongera kiruke, abahanga bariya bahoveje barimo bakurikirana, turi kuvugana buri masaha abiri, ngewe ndi kuvugana nabo, kaba bavuga ko hari ibyo bita ngo ni fissure, sinzi niba nabyita ngo iki mu Kinyarwanda, ugusaduka kw'isi. Gusaduka kw'isi barimo bagenda bavumbura cyane cyane mu bice bijaniranye n'igice twita centre ville Goma. Abaturage bakaba basabwe gukomeza kwigengesera kuko turi muri icyo bita stade rouge, donc mbese ikimenyetso cy'umutuku, ni ukuvuga ko twese ni ukwicara twiteguye kandi tukomeza gukurikira amaradiyo kugira ngo tumenye gahunda ukuri irimo igenda. Mushikiranganje ajejwe umutekano muri Kivu ya ruguru Jean Bosco Sebishimbo. Izo ngaruka rero za Nyamugigima kubera ikirunga ca Nyiragongo casheshe zashitse no mu muji wa Rubavu mu Rwanda, kiretse rero kwakira abanyekongo bavuye Goma bakahungira, n'abahatuye bafise ubwoba kubera Nyamugigima canke imitingito baguma bumva ku buryo batinya kuja mu mazu. Navuganye n'umunyamakuru Patrick Maisha ari i Rubavu, atangura ambwira ingene vyifashe muri muji. Ubuzima ntago burasubirana neza kuko n'ubu ngubu haracyari imitingito imaze kwangiza ibintu byinshi, imitingito yahejeje abantu mu mago yabo ku buryo nta muntu urimo kujya mu nzu, abantu benshi bari kwibera hanze kubera imitingito. Iyo mitingito canke Nyamugigima mwatanguye kuyumva ryari? Ikirunga cyatangiye kuruka kwa gatandatu ku masaha ya saa moya, kuva iryo joro ryose ikirunga kiruka nta mitingito yigeze yumvikana, ahubwo umutingito wa mbere wumvikanye mu ijoro ryo kwa gatandatu rishira ku cyumweru. Icyo gihe nibwo hatangiye kumva imitingito idakanganye,
ariko ejo ku cyumweru ikomeza gukubita hirya no hino haba mu mujyi wa Goma haba mu karere ka Rubavu. Uyu munsi nibwo haje kugaragara imitingito ikomeye cyane nk'uko ubuyobozi bwagiye bubitangaza, bikaba byatangajwe na Minisita Gatabazi Jean Marie Vianney, ni Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'u Rwanda, wari wanagiriye uruzinduko muri aka karere aza kureba ibyangijwe n'iyi mitingito. Aho i Rubavu hari abavuye Kongo bo barahahungiye. Ikirunga kikiruka abakongomani baje mu Rwanda bari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 nk'uko byatangajwe n'abategetsi bo mu Rwanda. Ejo ku cyumweru benshi basubiye iwabo ubwo babonaga yuko ikirunga kimaze gucogora, ariko hari abaturage bamwe na bamwe banze gusubira iwabo bavuga bati hariyo imitingito wenda ejo gishobora kongera kikaruka. Hari n'abandi baje muri iki gitondo. Minisitiri Jean Marie Vianney Gatabazi yatangaje yuko abo baturage kuri ubu bamaze kugera kuri 330 bakaba bari mu murenge wa Busasamana. Hongeye kuba imitingito ndetse bamwe banasanze ari wabo haragiye hajyamo Rikomeye byavuye mu birunga, byabaye ngombwa ko bagaruka mu Rwanda. Ujye usanga hari abasaga 300 bakiri hano iwacu mu Rwanda. Turi gukorana na Minisiteri ishinzwe ubutabazi kugira ngo babagereho babafashe, kuko bakeneye kubona ibyo barya, bakeneye kubona aho barara n'ibyo biyorosa n'ibafasha kugira ngo batagira ubuzima bubi. Ariko Minisiteri y'ubutabazi irabyiteguye, bari mu nzira kugira ngo bare ibyo bafasha. Hagati aho akarere nako karabakiriye kugira ngo bagire umutekano, kugira ngo babone naho bahindutse umusaya. Uraba ivyononekaye bingana gute? Hano mu mujyi wa Rubavu habonetse umurongo ugabanya umukimo kabiri, hasigara igice cy'iburasirazuba n'igice cy'iburengerazuba, aho uwo murongo wavuye mu birometero birenga 7 uragenda uva ahitwa mu murenge wa Rubavu uramanuka wangiza imihanda nka kaburimbo, amazu y'abaturage, amashuri, ukomeza ugana mu Kivu. Benshi bakaba bagize ubwoba bw'uwo murongo, bo bavuga yuko watangiye ari akantu gatoya, ariko ubu ngubu uri kugenda waguka ku buryo abaturage bagize ubwoba bwo gusubira mu mazu yangijwe n'iyo mirongo. None ubu hagiye gukurikira iki? Abashinzwe inzego hari icyo bavuga? Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yategetse ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ko bugomba gushaka aho bari abaturage bajya, noneho bakabakodeshereza amazu cyangwa se bakabashakira ahantu bajya mu gihe cy'amezi 2. Noneho icyo gihe bazaba bamaze kureba aho biri kwerekeza, byibuze nabo bazongere basane inzu zabo. Munyamakuru Patrick Maisha twavuganye ari i Rubavu. Ubu ni gihe cy'isaha 1:15 Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ni BBC Gahuza Miryango, mudukurikirana muciye ku rubuga rwacu bbcgahuza.com, kuri Facebook muratubona ikibiriraho, cyo kimwe n'abari mu bumanuko bwa Uganda baratwumva kuri Radio Kisoro FM. BBC Gahuza Miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2.